Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe bivana no mudukurikirana amaherereye kuri show yaherutse twatashe turi mu mwuka n'ubu tugarutse turi mu mwuka nkuko mubibona dutanguranye n'iyo ndirimbo ya Korale Rehoboth, indirimbo igenda bukebuke, indirimbo yitonda, twibutsa yuko imibabaro ducemo muri kino gihe tutoyigereranya na gatoya n'ubwiza tuzohishurirwa dushitse mu ijuru. Imibabaro niyifise uburemere buke n'ubwo bumenga buraremeye cane, ariko ubwiza twateguriwe burenge yino mibabaro. Ngarutse rero kuri mikro hari Prote turakingiwe nk'ibisanzwe. Nyuma ya kamera twongeye kugarukana na wa musore wanyu uri Boys Fist Opel, ariko kandi ku rundi ruhande kw'iburyo nza kwandi kumwe na Bebe Bera Gloria. Tukuramutse, amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana cyane. Umeze neza? Mwimhore. Mwagarutse muri mu mwuka, ariko gituma takwiruka cyane, tugenda pole pole gahoro gahoro. Ramutse baje kudukurikirana. Ndabaramukije bakunzi bacu, bakunzi bi ministry yacu ya Tarisisi Hope Ministry TV, turabakunda cyane. Asante sana. Kurundi ruhande nza kwandi kumwe na Maîtresse Kaboro. Kabo mwaramutse? Meze neza. Kuca witwenga mvuze Kaboro kandi ugiye iziko. Hari umuntu twawiye mistenda numva ngo we Kaboro. Waranezerewe canke waciye babara? Narashidutse. Ayo cyoyoherwa kuko si bya bose kubona wafatishije izina rikaba ryafashe. Nako kafashe. Mumezo tangura kuri byatse umusaruro. Erega birashika nk'abantu bafise byo bamenyekanisha bati Kaboro ko ryamenyekanye cyane twomusha muri bino bidarazwa byacu, tukaza turamuha amafaranga afatika. Bavuze Kaboro bacabona ko bavuze ikidandazwa kanaka ikaca kimenyekana kubera Kaboro. Nuko kandi kurundi ruhande nza kwandi kumwe na Safi. Ramutse baje kudukurikirana na Safi. Ndabaramukije neza. Meze neza. Yego ndashima. Gasha. Cena wakundira Safi aravuga ati cena uruko nandi kure ya mikro ndayegira. Siba bando zibona ari inongo. Yego kabisa. Oya. Rayegera gaje. Nuko kandi ingiye hano hirya ibubafu bwanje ndi kumwe na Parfait. Tukuramutse. Murakoze cyane. Wewe kutayegereye none. Wanya Safi ko ntataragira. Arasimba kayegere. Murakoze cyane ndabaramukije. Umeze neza ariko. Kurundi ruhande nza kwandi kumwe na Aline. Ari iramutsa nabo baje kudukurikirana no munsi. Ndamutso yama. Nagira ukoreje ndamutso y'amahoro bavango nayo nyene irahagije. Nuko nabatuza kwa dutera amanyerero muri no show no munsi gice kigira 69 nza kwandi kumwe naba nkuko amaze kutwidondora dutangura ino ndirimbo tugende bukebuke yeno mugwi Rehoboth kuva mu gihugu cy'u Rwanda atwagiye.
muvyihanganire muvyihanganire ikamba ry'ubugingo twasezeranijwe mw'isi hariho ibirusho n'ibigeragezo ariko hahirwa umuntu ubyihanganira kuko namara kunesha azahabwa ikamba ry'ubugingo twasezeranijwe bakunda ubu turabana b'Imana yuko tuzamera nikurerekana icyakora ibyo tuzi neza Yesu niyerekana tuzasa nawe bene data mureke gucika intege uwo twategereje agiye kuza nawe ahuri ntucike intege kuko Kristo yadusezereye ko azoza kutujana kandi agiye kuza bandanya wiyetsa twagiye rero ubwisezerano ririho ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro ntutinye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasanga watarishikira nuko rero ubwisezerano ririho ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro ntutinye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasanga watarishikira ubu turabana b'Imana yuko tuzamera nikurerekana icyakora ibyo tuzi neza Yesu niyerekana tuzasa nawe bene data mureke gucika intege uwo twategereje agiye kuza nimbona ngeze mw'ijuru nzaririmbira Uwiteka nimbona ngeze kwa data nzamucurangira inanga nimbona ngeze mw'ijuru nzahagurutsa imiruho y'isi nimbona ngeze kwa data nzicara nimbona ngeze mw'ijuru nzaririmbira Uwiteka nimbona ngeze nimbona ngeze kwa mu ijuru kwa data nzoririmba nzomuririmbira nzicara ncurarange indirimbo nziza kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri korali Roboti ubona neza ko yadufashije kandi nawe ugiye kugufasha ibitari bike nuko reka tuve hariya mu Rwanda tugaruke kandi kuri ino ndirimbo y'uno muririmbyikazi w'umurundi bamwita Ansila avuga ngo ni wowe gusa wo kudutabara tugeze mu ijuru mbazo twatabarutse imibabaro yo muri ino si nta wundi dufise yidutabara atari Yesu Kristo nisho uriko urakurikirana neza itandukanye na zaziri twe tumenyere turiko turagenda bukiye kugira ngo dufashe n'aba bantu b'abatama b'abahumure ntidusimbagurike cane ko twinjire mu mpwemu twiyumvire kuri ano majambo ariko araca hano muri izino ndirimbo twagiye n'ino ndirimbo ni wowe gusa hamwe n'inzara n'intambara jewe birandambiye jewe ndarushe n'ibibazo byo muri iyi si birandambiye indwara hamwe n'inzara n'intambara jewe birandambiye
dufise iyo dutabara atari imana yo mu ijuru iyo twambaza ico gituma tuza tukavuga ngo ni wewe gusa mana ngo dutabara nta yindi muri vya bibazo urimwo muri ya madeni muri ya mageragezwa nta wundi imana yonyene ishobora gutabara kurikirana no muri rinzi twansira twagiye benshi bahuye n'ibibazo bikomeye by'intambara nta wundi wo kubatabara keretse we mukiza mwiza benshi bahuye n'ibibazo bikomeye by'intambara nta wundi wo kubatabara keretse we mukiza mwiza ni wowe gusa wadutabara 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 ingorane zose urimwo mu bibazo byose uri kuracamo n'amageragezwa agiye atandukanye nta wundi wo kugutabara atari yesu gusa mwiyegeretse umuhanga amaso ibisigaye azobikora ni wowe gusa abana bawe turapfukamye tugusaba imbaraga n'ubutwari kugira ngo turangize urugendo amahoro abana bawe turapfukamye tugusaba imbaraga n'ubutwari kugira ngo turangize urugendo amahoro ni wowe gusa ni wowe gusa wadutabara ni wowe gusa haleluya wadutabara ni wowe gusa wadutabara ni wowe gusa wadutabara ni wowe gusa wadutabara ni wowe gusa haleluya wadutabara ni wowe gusa indirimbo yari ni wowe gusa wadutabara nta wundi mutabazi dubiza atari imana yo mu ijuru indirimbo kuva ariya ku muririmbyikazi w'umurundikazi yitwa Ansila wumva ko ari indirimbo nziza kandi yafashije imitima y'abatari bake natwe yafashije imitima yacu icyo tuzi tudakekeranya turazi ko nawe no ndirimbo yafashije umutima wawe hamwe nabo turi kumwe natwe no muri Trasisi Open Ministry TV twatuvuze tuti natwebwe ubwacu nta bundi butabazi tufise atari ku mana yacu reka tuve gato kwa Ansila dusimbire hariya muri no kohale kuva ariya mu ntara nziza ya Nyanzarake hari ngo mfise inyota yo kuganira na benshi muri mwebwe banga icyo tunga none ninde yari guhaye ngugire kurya ko mwigira gakomeye abapfuye mu barushike n'indirimbo iri mu majambo akomeye ndizira ko nabiza kugufasha twagiye iryo tunga ire yari bahaye kutibanyamo kwamwigira gakomeye abavuye bo mu barushiki iryo tunga ire yari bahaye kutibanyamo kwamwigira gakomeye abavuye bo mu barushiki Sisi nyota
ko mwavyumvise indirimbo ni iryo tunga kuva hariya kuko mwavyumvise muri Light Choir ni mu ntara ya Makamba hariya inyanza rake. Bano barenze ikibazo nibaza ni kimwe abo bakibandanya canke baba baragiye mu bindi bikorwa kuko nta zindi ndirimbo zabo nshasha tuherutse kumva wadukurikiranye be yazumvise yo tubwira. Nuko rero reka tubashimire mwebwe mwakurikiranye ino show yacu igice 69 boneza ko ari show itandukanye n'izindi twari dusanzwe dukora indirimbo zari zoroshe reka tubaturangirije kuri ino ndirimbo yagerageje kuducanga murandazi nawe watamze aba tubaza ati Jemvise inyute uganira na benshi muri mwebwe muri abo benshi bavuzwe nawe urimwo nanje ndimwo Imana iraguha itunga kacuridi bamamwo kigira gakomeye none bajye bagiye buntu niwe barushiki ca bugufi menyera guca bugufi dukufise dusangire n'abandi burya icumaze ni icumari abandi ubayeho ubuzima butagize ico bumari abandi cha wifata nk'utariho nyene numva nyene ubutariho no kwimeze reka rero mu gusozera kino kigano dushimire Aline hariya twari kumwe nawe ashimire abadukurikiranye. Ndashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye mwadukurikiranye show mani bahezagire cyane. Amina nawe wakoze cyane Parfait nawe shimira abadukurikiranye. Turabashimiye cyane abashoboye gukurikirana ino show murabona ko ari show itandukanye n'izindi murakoze cyane mbandanye mudukurikirana mwarahetse. Amina asante sana. Safi ngaho rero nawe kubitamo ca Giswahili twagiye Bambura quand même donc noro noir normalement sema lingara basi nina washukuru nyote tena napenda sana na lingara imeni naona pako mmoja anasema mpaka niseme lingala siku hata sema Kiswahili sana tena sio mwingine ndamwambia kama niulize in the box kweli. Nuko shimira badukurikiranye rero saa ninawashukuru tena nyote Mungu aendelee kuatia nguvu na endelee kubariki kazi ya mikono yenu unayotumika na tunawapenda sana katika nchi yetu ya Burundi tunawapenda sana. Asante sana turi mu gihugu cy'u Burundi nivyo ariko dusamiranira ku isi yose kabo shimira nawe badukurikiranye dusiga inzira amavuta. Ndabashimiye cyane Imana ibaha umugisha. Ngo mu Giswahili ari uriko rarekrama hano wamubwiye ngo avuge muringara cera nicura kari wewe ngo avuge muringara nawe acavuga ati vuga mu Giswahili ni kimwe ku kiyindi avuga iringara nanje mvuga Igiswahili muri make twemeranye ko atagiswahili uzi nawe ko ataringara ati nuko kabo shimira badukurikiranye. Ndabashimiye cyane abariko baradukurikirana Imana ibaha umugisha. Amina. Asante sana bebe belizinazo bebe Bera Gloria shima nawe ngaho. Ndabashimiye cyane abadahengesha nyene kudukurikirana turakundana turafitanye muri bwabo mwenyene bisabwa barabizi ntabwo twakwirirwa tubama turabibibutse nibijya nyene barabe bace babikora. Asante sana nuko namwe mwakoze kubana natwe iyi ni Transisop Ministry TV nk'ibisanzwe kuri micro ni protector kingiwe nkaba ndabike banuye ariko kandi mukire vy'abindi batubwira hari abantu batuvye baravyitirirwa n'amazina bamwe bitwa ba Kaboro genda ufite unde hajya nyine ugire Kaboro ugire ko pa hanyuma rero cirabanga hasa nyine hari ahantu hari vyandiko bitukura vyeretse ko s'abone canke subscribe ivana no limit telefone yawe ikoreramo canke imashini canke ordinateur yawe aho cyufyonda ko nyene haje uzobugize subscribe kamwe kigano cyose kizota kicaho kaba wakibonye nkejo naho ubutaha bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.